Komiti Balang Katolik Malki hakan Riewngiet jong naiwe aja arpoar kelapinlong ya ke Jingkyrkhu Lumjingtep jong ke Balang kebadan ha Malki hakaba dagi spa angut ki Riewngiet kilawan ban kenmau buram badban duai na kebenta ki baid beton jongki ki balak hlat no hakamas bakut ke balapinlong hayeng mane ha Lumjingtep lawan ban kenya ya kamas bakut the Father Roy ubadi Original Superior na Holy Cross Brookdin haringkat ke Donlang Father Bernard Lalu, Parish Priest kayeng Maniba, Father Julius Korba, Assistant Parish Priest, Father Felix Linkoy, Assistant Parish Priest, ki brother na Celestian Training Center ki Riewngiet bat ki para Riewngiet. Nakaliang Father Roy, haba ay jingkren hakamas bakut, ulong ba, hatukum ki Riewngiet, ngilapin kre ne yala ka jong ka jingtep, hadin babun snem, haka jinget, ngidang tieng ya ka jingyap, bat lada ngidang tieng ya ka jingyap, ngidang duna haka jinget hau kris. Ulong ba kasnong trajungi kalong habneng, bat day haka taga jaka, ba iway pa iway hikmi linti hirhir, ban syong bansa, bat ngidey ban syania hau blay, ban im barabor haka jinget, bat na ka bentao blay omdon bayap. Henry baro kilong kiba im, namaru kris ulong katemay jong ka jingim. Ngayang hangni haka kerteng jong ka Komiti Balang Katolik Malki ban pediang burom ya kilingdo ki badan ringkat bat ngihang ni ki sister bat ki Riewngiet ki badan ringkat bat ngihang ni kumju ya ki rangba jong ka Balang bat ya pi baro iwei pa iwei ipara Kristen khamtam ki parlok jongi ki bayadon haki jaka ba pher ngi pediang subha ya pi sya kani ki jingle niam jongi na kabenta kani kesngi ki father, ki sister, ki Riewngiet, ki lokmi longpa, ki samla samboy, perbangit barok, ke bayalawan, na jingai ban nayajan ban simbenda ya kene ke jingle ni am Eucharis, pat kumjuru ban ya duai, ban Jingkyrkhu ya une Lumjingtep. Ngiwan hangne namar ngingid hautrai jung Yesus Kristus. Ngingid ba Yesu long ukan rajongi, ngingid ba Yesu long Mesaya jongi. Bat kejinge jongi kabahikayangi ba Yesu lamipat na kejingyap. Temangi iway pa iway kibangid ha Yesu Christ balamipat ngirungin samipat haka hadin kejingyap jongi bat ngidon kejingim bom cekut. Amar Yesu long ukan rajongi Pau Yesu long unang penmi pat jungiru. Teko himan ko para ngilawan ban saskor ya kaktin jung ublay. Ban haju kapor ngilawan ban simbandaya keneka Eucharis ban yopdiang ya Yesu akadur jung upu bamayan. Tungni aku selai nalor kita kilai kilet jungi. Kamtame kita kipor bang impat ngit bau Yesu long uba yangi kajingim kabatimai, kajingim kabapura, kajingim kabajanai. Nakabenda kilai kilet jongi, tongini aku selai, takabangi pinkrek yalade ban terwa ya kena kajingnya Eucharis. Paniyo pediang kajingma bat kajingi snei na ublay bat nagi marjan marpa, tongini aduai lang, ngaplam. Ublay berbor bro. Bariapi ko himen ko pada, namar banglale pop sibun da kajing prakhat da kaktin da kikam da kajing lek da kajing le pala chunga da kajing le pala chunga da kajing le pala pakrawe chunga namar kata nga kerpariya kamaria bakhoi kabayaista ka desoti ya ki angel bat krekho badia fi ko himman ko para banduai na kabenta chunga haudra uble bedon bor baro nesne yangi badendala map ye ki pop jongi unyalam yangi syaka jingim bom cukut. Amin. Usim jong kapercay unsa penyempat yangi syaka jingim temai kabam cukut. Hakitu kisngi kalajia bahnyomot si para bat kakemi jongki kila syakem bat syapen bor. Haus im daga jing sempat daki sabub bat kita lais ni. Bakin bam ya kadok seniang kabakisang. Wai naki upala keren nakabenta ki wairu ulaong. Ayu wimut ban keli bat wat Jingtip nangi. Ngila kloy tie banyap banya kabapen keng
yaki an jong ki departemen jongi. Haba uba ar ulajan saban dekut mensim ulong me uporati balatim me pendu yangi nakane ka jingim ka pamenta hendrai usim jong ka perthai situlup unsa pen empat yangi sya ka jingpen thamai basi junam ya ka jingim namarba ngilayap nakabenta ki an jong u hadien jong ubalai ula sale bengkai haki habala ai hukum ya ula sei kloi yelau thli bat daga jing slur ula kneri laki kti bat ula ong artat dagi ktien don buram ngalayo yakine na beneng bat namar ka anjong u ngam benut yaki bat na u ngakermen bangan sayo pat yaki habayo sngaw yakani us iem hi bat ki breu ki badon bat u kilalingo jelang ya kajing slur jong uta usamla namar kain snap ai ya ki jing sha sitom anda uniru ulayap kilale ben bat kilapen saja saya ubasau hagaju garukom habawla jan sabaniap uloong la kabayap hakikti jong ki breu bat ban bu jing mut ya ki jing kermen hakaba ublai uai wa an pan sapenem biang yangi dau hendrai yameti onom don satya ka jing mi pat sya ka jing im kaktien jong utrai Kopara, tu utrai jengi ujisu kreshi, bat ublei ukpa jengi, ubala i jengi, bat ubala a jengi ya kajing pentingan bam jukut, bat kajing kermen babha da kajing ai, un pentingan lem ya kita nur jong pi, bat un penklan ya ki haman lakakam, bat kaktien babha, kadu kopara bat ngan tuduai lem na kabenta jongi ba kaktien utrai kan priang kloi bat kan yo buram kumba ka la long hapdeng jong pi bat ba on pelat yangi na ka riu muslia bat ki riu dakat namar barok ki briu ki don ka jinget henry utrai ulong uba bat jutang un penklan ya pi bat un yada ya pi na ka basniu Nidan kajing shanya ha utrai shapang jong pi bat pi dang le bat pen ya le ya ki bangi hukum tu utrai on ya lam ya ki do no jong pi sha kajing ye jong ublei bat sha kajing ye ne schem jong ukris kaktien jong utrai Hakata kapor kato kanengot kisah dusi kito kibaong baom dan cing mipat kilawan show cisu bat kila keli u kawai ke cing keli kiong ko nong hikai Moses latho nakabenta cungi balada uhmen cung no breu yap no bat udon ka tengah henry uklem yo kun utau breu udai ban syong kurim ya kata kareu kan thai kenang ba un penyo ki kun na kabenta men chungu kakos pe chong utrai atien ya ya me gomre Siban stang akwa ban IFP kawe ka jingya thu khana ba lingkot ka Lumjingtep jong ka seng Holy Cross hari USA ha ka Stone Hill College Boston kalong ka baheba dagi spangut kiridikot jong ka seng Holy Cross Yothia ha kata Lumjingtep ha ka ju ka Lumjingtep donru
ka Jingkyrkhu jong o Father Patrick Payton, o Father jong ka Rosary, bala aya ka tien pira ta ka baong, the family that prays together, stays together. Kaying kasam kabaya duwai lang kasalang. Unong pe jong katao Lumjingtep, de uwe u brother, bakot kerteng, brother Jim Madigan. Ngalaya kandu ya u bun sien. De mau bapet yagi jingto halor Lumjingtep, jingto halor ki mauthup jong ki bayap. Mau hi pintho kumbangi jule tho ya katharik kasengi kha bat katharik bakila klad jong ki father baro ki balaya. Kajinya tu kana kalong ba u brother Jim Madigan u yalane labu lupa kawe ka Jingkyrkhu nakabenda jongu. Bat yalane la pintharu ya kasengi kha jongu. Bat la yeno ya katharik jong kasengi ba insaklad. Don bok mau dang im mindar. Ki para father lakili yau balemo mele yakne. Brother Jim la ong ngashu khua ben pinsuk ya ka kam jong pi. Nalor ya kata ngashu yoi ba mat lau sinam kador ban pintha halar mauthup nang kiu to balemo hadian kato kat nesnem pinlut kai ka pisa kumta ngashu pen kre hi minta hi nakabanda ya kata te ko himan ko para napdeng jongi katnongut laban le ya kumta ni donem kamensim baklain ban le ya kata ngilane yang ban pin kre yalaga jong ka Jingkyrkhu hadian bun snem mangi ki bela yo ya ka Jingkyrkhu ka bapura ngidang thieng halor ka Jingyap jongi ko himan ko para minda ka singi yalum ngila yalum hakane galum ban kentang ban tuai ban pirat nakabenda hiba hingga samjongi nakabenda ki bangi ye hakana ka singi utrai ka Jingtho bakut yarab yangi ban puson siapa ka Jingim lawe upalos bakut uang kasong trai jongi kalong habaneng kasong trai jongi kalong habaneng badai nakabenda kata kajaga bangi kmi lendi her unai kadur bathmai yaka met hapo jongi badun thau biang yaka katkum kadur jong ka met bapernai jongu o Paulos bakot o angro ladangi ngi im hautrai bad ladangi yap hautrai kumta ladangi im ngi yap ngilong ki jong utrai akapor baladino yabu badla kamon singofa ula pidiang ya ka Jingsha sitom ula sim yabupu bada ka baingu yame ula kidia badul ai halaki senran uong to sim pato bam nakne phi barom namar kane kalong kamet jonga ya ka baw naiti nakabenda jongpi ya ka kure bada ka baingu biang yame ula ai halaki senran uong to sim bato di nakne phi barom namar kane kalong ka kure jong ka snam jonga jong ka jutam bat himai bat bom chukut ya ka bon pen mi na ka benda jong phi bat jong ki babun ya ka ban map ya ki pop to le ya kane ban kan mau yang Rumah ko try kabarang cume ko la priang as lak ko thei
Batu kencanai ka kecingin Negara Francis pa bakho cungi Victor Bishop cungi Barbaro kilengdo. Tokan mau lem ye kini himen paraji baru kibati uli ulu pantang ye bamami melakot no nakani ka percaya siang besar tu ai bamaki kibia long kawai berukun jongmi harta kecing yap kum kecing hui kini long ru kawai beru harta kecing lipat jong. Tukan mau lem ro yang dengan para senra bagian thai di balai otiar bagian mana yang jeng ni pan. Dia baru kita kerana jeng isnei jome. Rupanya ki siapa jeng syai ke kemat jome. So isnei ni baru angkir par yang ni kenang bar rengkat berkebaria thai suti berkoi jeng ni jong ublai. Dia apostol berkoi baru ki rupoi. Di balapan subha yang ni pateng la pateng. Ini belum kita pet bagi orang dalam hal ke jeng bam jengkun. Bagi roh pendon buram yang ni. Lau pun jome u Yesus Kristus. Uji supre subalami pa na kejingyap. Uji subakit no yake pop jong kaperthei. Sukito yake balakot syakane kajing khawai jong utrai. Ko benra Ngablong syong Pemimpan bayi jonga. jongaEndre syong kakaki bakabiti jonga dan sagiyahi. Kau peringa Seni pada Manteni pada Rat ubasuma superi ke lai pau chung thau baru pen emme ki bangai jame to pe sngo bhai ka ne ka kam chungi to kerku kerdo ya une ulum Lumjingtep namar hang ne ki wan cha thai bon ki met jong ki rongai adien bakilakut kalanti ching em chungki to ai ba ka chimi pan kenyo e ka jing sup ba ka chi em bam chukut len ma ki mese ma bha Dau Kris utrai chungi. Amen. Ngalong ka chimi pat ba ka ching em buang utrai. Jar bangai hanga on em madu ladau layap. Marutau ba em madu bangai hanga onom yap lanu lanuru. Kotrai tu isnei. Kotrai tu isnei.